do so bia no nzala ma jima no packet ni o pa I do chana tetamo o ma le ti o ye ne ba nyasa ka ye ma je ka halma ngursun ndo fu ni to banda ma yir poya ma kullan ban ranga duniya ngo kullan ban ba te guruma ama ka yo ban yara la ya yelo ko. Okay. Chekate zampa awate banam na zadu ma ngunam duka galse nguntem mina za sanyevle walna lanfi de pune katito kanate jin jimo pune yeti azan amfane dem bien zanti sambana namke di la ma zoten zampa awate ngunduma ma domo yela no ta ka po nyen yampa te soren duma na wono do semte nyevle wanle ka kutirte alanfi ma sa shelkam GAIDA-COM TV zone bon programme kate pilu bole inside tamale kampun yara sa shelkam inside tamale yala program shelten yihna ngurugel ne tamal tampune ben shaden chen ven yalanga na mbe chen ven yalanga zasa katizante seloban be samba ne kanaba wumle ke gwaza hadiri danfane yulum bone abu muaz yanto bolma abu farid zom inshallah ti amala nirbayi dumone zon sanyala ngumbiane kana nkulche tambia domi la niro nguna sa shel kam temino nkulbiane la nya temal misadan kamal ajamuna dumone zon na nyu tulu ko kana meditable inshallah de nyala de champion yalanga tizasa sunsune zon mitin yul topic shel nyala zankpa te manum mopolo nte pahe te biponse mo bam bien ka dourlenye tom zantaba be chapkul bien be kul jimi to bonde te ban ezida te be upbringing ma ka la problems moma ka pinda be bule kulenche ka bi bien halen to pa 15 years halen 20 years ka kuto do hal to zan le kul do il still kakuto dore ayulla la bonoma de malmous ko pam de mizolati te tamalmo la zo kate gahnu bole benir baye ma yebu kena kate te zang la enfant moma zang ntinya chekan namba marhabi kana misadan yi marhabi segom aja bete pam misadan bima de mala ti on pasara mina pam because na turbam so biso onkuli call my personally yeah la ya turbam na turbam mais ko ka ture nyelo Mr Moaz mo di nye ture nye mama na nyele ko si yamal shalom bien ti yerle so yen tahne kama ture nyele no de ko zam na yina ti yella yamal ma so kan ban kama na angire twashe on yamal nyele okay because you twashe bien de ngare ko bi zan bon fiable den yirme sar mon campaign man but amakala la nyel because I let to pasha banko no good ba ko be bia woni but le yerma 100% pour na ko kana ti han he 80% on za bien via 20% ko en ya to na la so to be yurma ka dir la fila mazan channel okay aja tinda marabe piana to programme okay tuli chekan kana misa dansan ti yalla dorle to ademi zoya ti tamalmo bi penser akule nye bi pon ko bien hale o yinga kab ku ci hale ko to kuldo il karba no jibandir go dobo ngoma hankal ne to ndele tile nzanga lala galmi mo zanti te be lamb mo be mo mamang ka be ku ba ma ka decide ka yene baji wo ay changoma abahoma pa pam na anzang basha zan song okay because I can't tell he to zamana the woman kaman be mapam biane okay be mapam chan walagal because ne chan walagal ma okay making comments at the previous ones man the video cover tuma ka number walage ka walage ya ka yeshab man lap chan tak for the pilgon le yes so I can't tell he to man ma bu pam pam ban dwatan ka tum ka yes those days bondanya dore to shop sola kulga I mean understand it abo eren we ka bondel magba
nyama irin nyama be wula ka bonde ba yes la jar ben yara ka zan jila ta pone ka galan kwai ami understand e tama bodo ka tutuma mbala bad an kunye bima ati an kuna ay nyela mane jidun don bala ma wa child trafficking da wa ma ni sim da kan mala bu mat sais na bazuo de shab nyela empinema yes of course ami understand e tama ka bishab mi ton chance za she shalden somse ka big businessmen yes ba min ko la ati la be yara ami understand to kal MP banda ku bo ati ngel ko yes to kalle bishab shigar na ko nya shigar banda marshal yena shab da biyan la nyaba ka zo ban yala MP na ma okay so te manan ma ada yinti yankana ay nyama ka ma vugi o panjwana eren o dogle nyama ami understand bo ntizan le bal dun don pour kan yeron yes kana irin kanton palagu albasan ma da bien ko denta ma majidin da no majida kan yes ami understand to amabo o kon dola germa ka kun nangle ka yin mamman jin yung dile ka bana kama imashi kwan wo manga yes et la sama to bada kuma la sister cinema champion la sama yi page o en tabla oma o en balo oma o mai nan da ko banyara har ta haita page kar zamne kama o mana bakana woni perti por la ben yara yina to pilge kama wona kuna ami understand ko na so dit ning la ma ay nyam ka ngala kama la biso won tablar oma ka dol won ngo o ba ko por the same steps okay la sol ngo ko ba ko pora ngba bwande dolo amma ay nya ka so bien ka o ma dora kan won yin ti jamda hal o ite pa 20 years 30 years o mai bolono ka tin nan be shaba o to nan le so ti yella te man ma ten ni isna te past stage shalon anya la bi to pa 30 years still ka jidobo ka yelo o prepare common rice jollof now zo ko do aka ko to ngoble I remember that pa dan shala ka tamon ncham friends so san ka tijia kwa o boile o girlfriend of girlfriend that yellow village shall kana nice girl dan you I mean I knew velum jenum boys district dan you kana ka o yo no o kuzana kitchen wo joy manda tentele ka yogo fridge ni green pepper carrot shakam da biane ka biwa kuzana kitchen one do rice ma ada le de ni na so manda plegal le ndalam pellam ka le ya de viebe da ko piel mi jolo fon piel chama kan bolo zuma na ko man kana ka bi on pente jia kan zo kana te pul bel no wole he kana do you tomatoes that can be njara mi ya yebu shakam da no set ko o prepare le ayo le bad pa kam shika to ko piel ma zela pat yil balangara bala zoma yingo kam min zoma o yulum bo ni shay bo wona bolo yule kam bo yo zo so woni darder se yo bana ko eno bian kam bolo ko kana mai sundu ko sulma zan ke kitin o kam bian yin mato ko ngobe ba ko bi ka yin mama bo ra ja ra ko ga ti ngobe bo ngoma ban na juste shel ngoma nazo bi ma ni ya halu so po labana yes amira nyo vialam dan to them. So ton kana kama misale anye shamu such a girl ka o embi o lamba ni ne hale ka doti yina pulone bubu ka ba mingo zasa ka zan o tuduma kama tin yar shema ka lamba ma problem yambala lamba ma problem kama ndre pon yelma bi yimmer o ma ko doro ka wuhro everything hal o mayti be dan kana ba kuna mum bi uma mamman perte poro ma kwandu amana tizanda zanda ka pilger bran kam ma besol kunna of course hal o mayi kuna ti de germana amma sama wona bi ma wona to mo yes zuwa be ma pambe hal aya no jin pe mon sam na zo de nyako ko to mo to de la bala tu dur la chwa ko la hilltop ami price she woni nzo sonda ba ma to kana to ko sasa passer shaba bra nan la emblema sande de nezi ka yirju de sa mande bala de zaun to ko dura zolman ka to ko match ba ngo wenir bay ka ada gelmana ne nyamo na zo ne bima no ko malo tu no ma na hal samon bono ji subhanallah oz nyaga kam smawo min wa bu wel no la amle sande de nezi sa mande okay so kan waya yala yin yale so yin domo gwaza hangun ye bi pombel la hale ka dite gbane kama a chemo yin ta pohe
ka nan amria ka amingo do aku bangne kama bima jidurbo bio mi durbo ka ne to bo so le dinyanche ko be wo le po ko na mpagana ka dero kuna so den kam pumbu so aka ya te daba ma gba te mala problem sha de part boara lambo so on ko bien de one on ko yintinya pasar bla ka lo ko kuna o yurum no pa mo cerga kunya dinyanche ko di sha ko ni shita to so mi pa cerga la ma na wo zo kan ya ide panabu amma bien yuruma ambu kabo because okpan mane yama so tamal be ma pun shabia akuru no ko don be shaban bon local when do ala local ami ko no zam spices wala ngala spices karnya la be mo ba nyala train from home afo dun dolo ma nguna njene yele che pabma pana too much because bishop could be they are good ka ku no ko pass onye 15 years ba ko iza no prepare bandiru na zo an like ka bishami obu han leme to so mi chante no dole home economics bo yes ka kuna ka dotu no amlia ka bia bene hal ozono mi ka go ba kama be anto go nchongo sane o pato do bandiru yem ko ji den te kanama on palenji la tampuno obi ankuna because so mi le benje sele won dirma de be chanto ko pawo ola ami la shele kar nang la bi ma le ma yere ma bia ko ke chakati no e to ang mala kama eren anyel me la sheplo ka no mi yere mi ya so mi gonchan ozo sane ko pato do bandiro ko di danyinga di buluntu o pala mi jitan ni 10 to 11 ni ko so mo ko na kuna o we no punjika kuna ka bi shabandiro ko brambo ole kuno e shabandiro mo lo so na be o bi shabandiro o so le kana kuna ko o den ko so won yandi no kan won yandi o what I mean is that come on ad bien kan yi bolga kana ka pa do bandiro to mane ami azana feze on ko do kan dilma di buluntu mane kama yin cha tampone ne de tunu ndoku dan ko ne ka ta jibanjir wala inya pana form ba sha polo ne sa ke na ga kan nan kuna yinga ne sa po sugu no ai ko ma yela mi o ye mpunji do kuna tam shelma am ta ne la jibanjir so jimia apa ya chama bo ka be shawo akchan mate po paso doglo be nyini to domi yi cha te po paso o so ne gbage hal ba ma yi to kwam ntonto benza nan da na on pierre mo bien le kan problem because also pour you la bima ami azano kan there is difference between akpopa ko viela kami dole kakpopa ko shi dole ka viela you see man yerle all the time hal aku chan kaptia na biwo biami ka so kuna yinga kana on balga handwriting to pakanya so yeah kama bimo volontairely kama bama nkuto dinon ka o min do be sambane ka do moti ambo ka nyimpa mo mama mi kama dorbo agile akuto che ka do mo bana kama ya abmi dorle ko ni to zan apani vrsha ban wa hale po ka pago yes kama tin yero so bien o pai ko kuna ko mi no ji dorle shab engage lab paba with shaba ko kana to wo biala hal ko no to valage no ku yerma set example nda minje so ka chenwo san ko part do jollof no ma no da ga 10 minutes na biala ndwele kan ko lo to ba food poison yo no aka food poison no ko to dile mi en chap so ma kayina to to lo ba ka des anso shi ka bandiru ma won ko le di ka na sallama ami understand it amabo so later part ne te chanko do jollof kan ngubla ka ba na pompo panya training okay ami ana de ko malaka man anto do abia ka bima be JSS kana ba pangdo ma ka chan SS ko fo mi yowi so be man ba ali ha difference bianwe so I go pack na on balga handwriting too okay nyin de nyam ida ka nyam mi ko twena to be ma mi sha biane o ibi mi dole na on zo be swaro ya rozonema ya mana nudi be ti en yerle me yen je la studio wona yelle kaman lab repeatel be ma pambiane okay okay naonzo abine naonzo bi do abandirgo anna alhamdulillah of course out of 100% 80% bisaha ya you 20% on kalba pa ba me dolani hal dabo ma shab me do bangar 80% of course Agia la njene yele to amachi di pashal obana malban sabshaza chandolma so cheka agia sanel agia yenenye paba at
stage ka bi to no yisina ka a engage with durbe to a hal no te zan la zan zube alhamdulillah zan pa watsira na so namti okay ka ba kutika neti ka tika tsala la amna tishi studio no lanye to ya male be ma shabaye wumsabo da baji tuma baji zuhle yaratan lambon currently lambon shabsana okay the shop jane ban nan te amarya nima ona jin zan silva tam dangane no zu ka bi ma nya mban kaman o ma zuura okay no ko kati shop ja hagone en kati shop mi bjan bi ma yam pala 12 years ko zang mana zolo zala kamna ta pa ngana wo buhro ma bjala o jidinye lo yimi kayan kuna wonto ko lo neba zala malam bu zalam bi ma ka ko to ko amna onto onata diti pira ka wo hon yan ko adu sham kan kana tamwane tiluguma ambala at age of 12 years to 15 ma onto pa 15 years ba kamisa amwan bo maybe kana to da ku ka be mananzelo ma o mayida kana en ti shami kulam jane no poto ma kunyale tebe njin tuba ka bi ma ban kabima bangba no nya zuulma ne chansha o ma zuur be wulanya le zuubo paaratu na mi zuubo mama benjin no lo don ko nya lo en bablo phone ne TikTok no ko be o bela Facebook lehera so bima last step man o kabima gbe en qora so is it that mama no we durma blend dalla bandirgo from samban kana yes o en duku guys ya pam karnya la so bunku no amro na jin zuue te ka we ngaka be andara ka bama filler lala okay so tento zan la galmemati mama be bamo katien zan galmemati katien zan galmemati okay and to be frank man for instance ra yisrna anti sura belati yanga age of 15 ununda pushir matuma kan kura katumda kamin lo jamame pabu baba ne ma sakuru yan chan kan to sakuru haka nube zan hate wa alam anti braki so na ko ben wo bichi so true no mana kama zan boham zuubo ban shaka man bo antuma kama man yina tijini ntukanya no so anti sinda no da ka wuhrete ka ta bohanle en neba husma ka ta bazalan charla yamane ntu bohande zuule la yamane ya kami pa ne an jisu shama pumpon una lala ben yahar ma za dalan ka system ngo ma puna ko en yale no yan haila so ko kana tu to na ku yusu en hay ayon kam na tu ben zirshal za ha borta and which is not fair so ti yulngo kama tinto e biagun taka la bano ma gwazasa tama because de zo ka sa shere dundon munda e bien e belandeme ndore one place pompon ka tepa well dance ma so ande ye shemo dinye yi wala dance ma kanyimbe dura kamal bia definitely dento nan ka bima be bang dol ni nyesham so dire nan ka la andurma na biene dinato nan ka bimo buhan le ne bia banyala la nya pumpo ya ma la kan yalma la andulan kan yiya yinga na ka jar wambong ma ku bzane ka nirba zuurale kaman to local houses ngo kaman to show mwaye behe gombe ne banam maka atonya yilishanga bjane ka yung pa ka so ku gure kirkirke no yan kunu zunwa wonen tuura min kurana dala yilmane min kura ma mi twinage kana chimba ma bjane lala zuule ma dilan kane so ka pala an tuungo man ka tishabe yam bo han tuubo ne mane di pan mane ya mangle di yam pram kaman amna ma be ben sha'ata ma shaban tishi tuubo tishi zuubo so on ji zuubo ma ko yan go bi ma zuubo ma shel polo ma la bi ma gban ku yi o tabsan bi o tab manam san ba to boham zuubo ma ne mane okay and the boy misa da and the boy shele kama you as a lady ne bi doara ka adu abi ku bien hale nti sa'du kunde ka zon tudu ku o jidobo aji yan wala ka en filra signale si bima lamba ne family ma za ha ko da mutuna ta ka bi ananga bi amliya ti yilshe ne ma no zuuti heba ye ya fine ka bi ma ti chan ka jito ma dan kan da pan ya yeri gila ta lamba ngo pamsane te be jin ne to zuube so be no en zuuro me ka ya bi ma o kam na to tumu ka bi ma na waste time ko no chala no waste time pa no mbora yon ka zo otuma za ha tu ça de tous nos ansoro de tous nos ansoro ka che ka bi ma kana o bi ma ne shishal ma za ko wo bi ma want to na adjo ngo kana waza and sorry to say da pon wa shab kwa bzane o yin piarna o bi ji adjora o no yisma
no matumanya na ka hon bi matumanya so de shal yira da pa ma gbasane ne so yoro ni bi ma no isma ka bi matumanya ro man su tulma anya bi ma gbe enjisteme so ka o yela nyimamo maybe do shi akuto che ko ban ne bi ma de tuno pillin ngoma ngba ne to tizan na zo ka mi dogo biko enti chang te be so yan ya nyimba wan ko yan kpanga manga ngo bi ma ka ba ma na kane en ba sha mi biane o barno no nya o bi no dzora o bi dzoko ko gbazi ka feel proud kama o bi ma mi dzoko so sometimes this are ko yira te lamba ma sane de tune to wo be ma den tune ba misham dzobo de tune ami dzobo ne ma paabo du melbo ka clean ai dan du sa ha ka za no neat ka ben shaka non perfect nta Mr. Dan I can't le age trauma don't understand it come on bo shalom pa o duty nyala do no matter what hal o malbia ka bima yam bo on di nyam no bo because you know dolma shabiani no one do we ka be yerma gba na at the end of dolma what happened yes it's also part of the attraction then ba par work come and then zone won you understand and do me kumal o paba come man so that better phone la man ma o kuno la good o yele topam na principle o yila samba na te kananya o dapala no dora ka o dapal ma mal ozo ko son do dole ka won chedu ka yina kar palo obi won jidanga na ba won o dapal won zo is ya pointer jaron the only thing he does ko pola jado ma yinte pano gutane ko matchana ta wonda kan ko betale ami understand e twama bo ni yiri shar yirka right no ka tele bije do de shar ban lo te dam de jar ma po ben te dam de jar ami akwa e twama bo because mun da palen yi samba na kaka na zan ozona ka unzo ka ta pointer gili daniel dije wrong nyale so the dare do to mo pambien tinto true den ma ka bi mo yina wula binyo wula zonyo ko ka ta pointer jare ne de nan dibuti nti dam de len gili dana ko dile ka bo me bi won nyesu so ko ra tani mo ko ko le do ma yina te pala no gutane o su no ko yisi ni mo ni mo mama o ra yira den do ma den dal yo and I like such a person of course as a mother nyina simsi na garjin danga nan yalla kam kai dan kana te jin table zo ka testa handwriting ka shir bank handwriting I mean handwriting e change aben yuruma bank because a primal handwriting ka ji bandir wan bank yes how obi magba it start I mean the palon do na lo to complement my handwriting as the same yes mami mi dole ka bi mi ka to take last steps man chan de kadin nan sham bi ma bu to no amle na zo ko o feel we dan so sometimes manama we appeal to them nyam so chem forest nya pon so how be pon man you la varangarda ba so the forest you varan bonda ko en zan bo am dole yes so kwan be de puninti yina hal ka do so yo kan no pambon ko bono ko imagine ka ko la pa kultu nan ayira ay dola du ko ta varan yura ka nya banjiru kan won zan le yabma vardira banjiru so it's good to understand the type of usual thing chair borte paba yes actually you wula nye be asale you understand you shall be in now so now could number they are very good quite gentle can be doable of course yin yakadene of course I mean understandable jara kadene yes but you shall be kayen twente paba ka yel hal mama bakata dan chupadene because be why me do at the end of it still keep back then she do the bag nyama I am said that tin yarmo shemo zaha now so come my pa omi how it feels ne my pa ko jido because kama ne jemo malan zo nan pam ke into ku biane sa shel biane ka zo to kola ndo kamya na yanga yes karnya o pam prepare bandirgo ko bwane isa lana testle nyedin yasa so you den kama dinan ka me tinye zoro ngoma kanyi mala pa ko kuto toy ayebo kanyi zone mayan bona na ka kana to feel the bandirgo kanyi in sudaso ngoma you say the something that is here ka biane ka nyela kaman ye mama bidwaro so nya no amlet akra be even with tamale yes kam ko no o na asia bi ma gba no amlet ma o shi dobo be okoto do jollof o do jollof la de ku pie la jollof ni ma la be chaso
Serious, I do jollof. So be able to follow and Tendation so bad, the blue kitchen will waggle the piano. Amara boom the half flavor shell, which sent piano, the piano sunny. Check on so haka into Labna. Anna could be a little camca una, GAIDA-COM TV zone boma, 10 labna, the chancantana. Okay, aku be lol kam ka yuna GAIDA-COM TV zone bon te labna kam kwanti selo ne ye liga shelo ma man kan full strength banen entmala liga wa dezo wa gba ku be lol kam ka bore la liga anto contacto so titi an yisine zan wona bazanti nyum boale kanto bolo aja te vo ko ma ka labna mi sa dan de yelni Pabo Puni, Banji Durbo, they are over 80%, got 20% more middle. I sat like it. Yeah, my number sat Mr. Dan. Pabo Puni, no question, maybe 20% ma. Anji Durbo, 80% ma Tanzania la perfect. Mazana la perfect because I cannot tell you that for my shop each one needs to put you bought a pass on no me life, me dress, mal qualification, and which of qualification mom is our mala master stop up this hama ko shi to oboka na buru me so am buru zan wo kuna yan ma bo en zota do mala ban yar mo mi do mo de me kan shi to obo ba mi zuba ma za ya no local girls nya ba so ban ya local girls ma am ba ku ma ka chanta ku karachi ma ba karachi ba en zota ba ma karachi shamo gba ku bien kami do no to ku pa charga vien ya nga karachi because manager mo person and bon sat kama mi sa dan ye ne 80% ma ha gba man jimi ye 90 Mr. Dan to amana anyo tinye ta shasha ogorno nye tako bono yes because I any 80 man jimi ye 90 80% ma me beaucoup de la clair o ka to so examples ka ku ya anya on yer shab no nyela graduate kanya bombo ka jidob ma bishop ku bien de one ka opirego dob ha tilab graduate o yes zoni yera 20% shab ma de kabisha abora nyin vile kanya banam be forest mo yes because like an yer shemo yes ne graduates mo yes on chang shukuru maybe from SHS level no on chang shukuru ma school ngo ketiri ngo chanta na en ketiri ma mi shanga bia na chanta bo hanle kaza ka yan zammi to den kan yera ma before ka to Martin Yerman, so many come and twalam, Casso you kumbon, the chang cafe cote, chang banala out of 80% shall go any bazauni de Batoma. Yes, Banna mark and yera ye come on, Bishop Kubian, I could live and ban come or you kumbon, or you twalam, or you yapulma, open mila good taste of spices in the cabandir shell. Kona is a chantanando or catering. How oit liab minister pa, Gayano do local, when Kuala Brancasin Chaba. Kada bede puni. Yes. Ami understand so chekam bo hango. Nkana Mr. Dan. Ndi metable kama yon pabo ban to dobendiro ka spices kada puni. Ti am pulling into percentage be anye 95%. Ama no Miss Moaz, mo bwana ngala to dum tamaji so oni yelma ba ma pressure ma to. Ami understand. Mr. Dan kan enjoy. Jama how so that bu pa hanti no Africa no be no lando onga. Kanya kabishaw oy dema da tek palen la poale o ku ko la honga hal ko jire ko Mr. Dan ba ka honga ko nzo da shara asia no ko jaw no to ko tu shara ka magi kara na kara Mr. Dan akaso nkana akaso na boy production yuli chongo tonton tale talking about spices and so no magi hal magi magwa sharp brand mbalama so ti bola dento no ka jie to ana so to ko kon kama ben yer shaban non simin ben yer shaban non kar de masma so that deal han tiam bu ko pa do da pa la station you pa ka de yo da ku yo la nabro to ka on ba mi so chanyela ayam ban la be yer ma problems la ben yer ma nyam bula non le non ko am na zan to ko nyu ay nyam kar nyugo la na sabe okay to la ben yer ma mi ka pa ba ma pale non de bandirone yela buyi nyele ila ka dile ka yon pa ka ko dwanbo cause I put the ko nyu ndo ko is it true that yeah man so am is it true that yeah
la swimming bon yara won de cour dablam comme on dit tien shampoo quoi to changa mba sahana yamala nyale mba sahay o tere mita because bandiri shahara ma ajili over mbala do so bian we na ma jima no packet ni o pa ai do chana tatamu o ngale ti o ya ne ba nyasa ayi ma je ka halma ngursun ndo puni to banda ma yir poya ma wala ka anje ma je ka hale mara butuna anje ma je ka hale mblivia na aja mi wutre so ne yir ma je ka lo o su ga ne morde na da fanjir woni aja ta ma we no mi nyelela ama nkudi sele to ama tiamo ma mura to ka chale so ana yara ndam ma je ka hale o ko ngbara ma je ka hale ma ndam dan kar mai sakoti dis amara mai ma banjir ka hale ka aja ka su ku na amriya ngati zanzelo pa ko o pa do ma shaban nan Mr. Dan chara so dan ya wo ko me understand ya me so akpa na amriya the do be la difference ola oh yes ai ko kuna kulma ai ko kuna ka tabu zen yala ka to mba bahro mo ane de yancho ka wo to do kara nya asaka ti ma dole ndu la na tizala understand so abona ne pa mo pam ji dol moma de yirna kama mon mo ka te bahre vien yalanga la ka bona no mbo wuhlala pa abon wa shab shi tu'bu ngona bam pon ku shila tu'bu ka ce shab mi biane o mila tu'bu ka zangona la shala yan to ko tu'ma ka expecter banzir nya asle ka to la shalo yan zan tu'ma ko to tu'a expecter banzir shalma so wala ka Mr. Dan namba because la abano ma wa de muksima pa wala ka anye do ka zan ka wana zalpa ka wana konko ka expect no nyamlena wala ko yan nyam ba la arakane din ya nyam to ni kunya ma yan to le men no so ni Mr. Dan no isi kunya ma yan to la ko na ma aje understand a point ma I tinya ka do chanta ko pana ka silo ka wan pala anya bom pilga relationship ma be bom pilga be chande ben jenga ka do ma na da pama ka okore piwuni den hal oti silo ka wana pama ba complainera den yedene asheni mama mini yere to den sai den mama den yere to ashana ha so min bian ba ta don waka ko yo no ku manage jina tabu okay do she wadin de be do na kai serka da nan da fialam to dan kan palan pango yam no nangle ka pango ba ka la Arsa yuala ma aja njian aja ma ya to aja to amadun ku ka aja wasan no tipa ma za so Mr. Dan no ise ni yere to ashama amini ye to ashama bian dan fula kan ko yen ye la ara ne nsanti no yina to ko aja ma do ma ka tare ne bet ji ngwana aja ni yere to ashama ya do no to amon pan to be relationship now so ko kan na ka dual Charlotte into the take dan bero ko na aja na ka dan bero ko aja choko na I will come back to you ka so mi biane pa won yan ko no bo zai ka za zo bindir bo ka kurbe kan won yan bo mo ne yes amma mo no babu dan pon yisla ban duane yonka yisa sachela so ngo are you relating it to marriage or do issues be kama ere mamle shi mamle hal mamle both mamle marriage man after is ina la tabante but taba madiam nyama ka startero yes they started from in ku mamle ka to sort throughout go understand because you know cha feelera because you anyela do kan banye pa ami understand to so I to boku na hal I ka gbale pa ma pumim na ka gbale kan ko kuna ma den che kan boaro ma ya yes so kan ne amen so la taba kana be samban ne ka ilambe yada kana ke mi ben sharan be paman do sun sun amma le tu pa kuna te je dole ka les on yina ti yel nirba kama pa ma je dole yes of course le mi dole ma cha nirba bano to yelle yes to la no kunye kamar aku aina ko bien wa gba borna lamanya wara guna bala be kan una to lambu wa shega problem we kan halka mari shi mo mari what start ma abami of course ko pana kanya relationship want to lead ka marriage one dunga ka ko yes bien negi ka problem be balance start because pa wona da nyan de sham obla nyer lala yes ti discussion shall that you le to shall ye after that changa tum sandane
afa so ba chang tum sandana no ti pa o idan kru ka pa ka fa te ka o gba ya yi tam center table zo ka yetre wan o linga o parti jeno mo ka na o yelma ko na so ti annabe ko ya sa ka san yan ka tum sandana tu ko yel wala yel o ra yel me no bam first wife ma no bozon tal kat bo nakipu o marriage o young don ka first wife ma yel ya na bi ay no en chimla gala kanan stew mbonem ne pa yo mbonem de ton pa ni chimda ka dongo den ko e nyuas ba ka wunta na jibina kan ka pa dongo lor ko nyafa kan ya pa ngo yam sponsor to first second wife ngol rin na ko ko nan ko no bad banung the second dan ka bra kana no to ma la ta ka dirmin ba and I'm telling you see toni yala na ya to ma dabba ba ku bela yan kan nyala la chip dans cap chambora o chan bor dum pa agir on mal lore ama pa on mal lore dabba ma ba problem su kunye shalam bra ka shap ku beta mal tang ban wona ngorgan de bang de ba mal lar banka ba friendra okay so o kuna ka bi anega ka pa matubla nangda o film no blan chu sani and what in mami ka pa mami nya ka dulu ha ka sponsor dini na on belga shell tu ma de sani so aja kama ne yalle Mr. Dan de yershemo de zoya pam tishrin yalle i pa woma la dogle sheye to tinku yaroma you as a lady kama how do you feel generally kama pa kul bien ka jidorbo to me yamale pa kul bien ka jidorbo ma nam vapa kama nan zahama kachenik yal shamoma wala kanyam pa ko hamzana ka jidorbo wa da mai nan vapa da tunu ta encourage taba ka to mi hala ku shi zuba ba a ce yanga a ce mi zuba to la ce ma ko waha ban nan da sham zuba ni am til sham halle into zube o mai je yanga ka zura ban to zanga man tablo mama ka ba chan ma na ta buhande zule ne ku shama pa asara kan nan zu en bi to ko kana ka za on lura em voila du fiale mi ya ba za hayim kulbe yense because ba malala ma ka kana titala ba yin kulbe yense i chaba song amana nyala zantama i chaba zana bi ba buhan tuma ba yense na won na buhama of course amara tuni ni sala ko bian kanye pauna ka zuba mauna ka ale ku mi zuba ma fen yalanga aja ba dan mala ta tampun mo tin fabla sha ta tampun mo kala ban ma ka zu because ma nyama biar ma ya girl so kan ku mi emalo o number you know status anto ku yo ko mo mangmara snap to la bi mo min ku din tabe o jibin shabin shobe mi be shop tane o mo mama no to ngara snap ma karnya ro mi tuma no snap shebin ngara ma ya ka maybe an je kan zambon pa ka mina kan ma ka dam na ma bi ma ku len zanga Pietro Blungo in so. Yes, and the mother is watching her. The return mama advice maybe on sort of a shout, Kabangmara snap, mama advice to Luna. But so be on so Solalama, Kabangmara snap and shout, go meet to ma. Go to Tum comes out, was on top of comes. No, Mr. Dan, to Sama, can so Aja, our final words can love Mr. Dan Sankati. Final words in Yalano Quenzan Laba Shetim, my Bihmaniala. Tenam news akura mama the bishop tun to arman to so ba tun to wo ba tuma ka wo ba zuule na mala anfa na sham dan mal daraza sham pa ay be zo yel kam zuubo to daraza ne nyeshale ka talam mal shal nyala titim suulo ta paaba ba ya ne nyala graduates ba mala masters bo no mimpo na ma bitim suulo ka bo hantuma so be no ko emparla shukuru ma zo ko ba aka zuubane yes kadoma kula karana tunu amriya cha bati ambola made na tutu ka made ma dzura atanya made ma fo yida ka yes so ta pa abati yisizane so poika alu tinto yelne kama dole gbaza pala ben yer shanga pune Pania Malaka Kadu you pam. Of course. How can you repeat it? Oh, bagum. I should do my amina identity. How do you drop a shamka? She told you to switch on the Bosonata Poho Pazola. Turbo Cane. Ogoto Pony, Ogoto Kolo to the Namaza. Camera will checka Pasha Bambi Sambana, yes, Bang the Kadama, Dule Nyala Benshao. Then the two checka, I then chant the Bopana the Pazo, then they nanka Gile.
so ya ma ba ta ba suhuri ya me zuhuli nyala ban sha'aw dan nan important pam tete pa ba da tuni ta mi zuba ma hala ajele ba YouTube biane YouTube puna to che zuba ban sha'a kamza ha ban to bo hala rapuna ko zam phone ma sama kitchen ka subscribe le ban sha'a kamza ha ban zirgo kama barna to an to nyala da puna da tuni ta mi zuba ka wuta bihma na to so be shaban be nya ma ka to wuba zuule zuba mi to cha ka be to yele ka shile ka to ba tan ta kwa pa nan ta pa ha zo o li se de la mi zuba garaz ka che wala ara de la samban ma o baharo la mon ko zuura ko mi o handwriting nin yesha kam ya gba handwriting nin yesha so the tuni to me kama zuba ma da na important but teacher life ka che ban sha kan ka concentrate into zuba ma manye ka na song aben poso mfuren yang namza ka furi bambe tuwan okay te ba pa Mr. Dan final words final words man ku zi ad make la commercial den kan born don tam jef kana ba ka to call vibe so mar picture with snap with no omago ka so bon football film ne Brazil da me obi han ko do e kan yerbe le ma Brazil bi han ko bala to ai ka ta le la biso an yeron the one the kalajba hal umama mamman woji because bi wumsubu Bruno Fangna changle ko be to sama den de changle bomwa no the pian no the can I to ama mbe I submission na so I me can understand it to ama because one program at then nine some process are one ye Brazil bogo ne kama ojima no jiwa da sauka tena anyo kudisa shoma na Nale. Anya Brazil, labo football. Na wonzo kan yera ma it train bia. Upbringing. Ka bi ma sanyela so bia so ne yambo. Ko pun dan expose o man on social media. Man nyene ne ban yes. Zuo mbor ne be ban le to bi wo she kuzo man pa YouTube. Be TikTok. Be face social media. WhatsApp status and the rest. Ata ne man wonje on no ngumbe akra anye even minister be MP you sabo no mbo je no mboro ma aja what think at year ma year before the point ya that think at year minister ma nguna wonu to bo ala address ma ba enfe na ati mbobia so bia when bi ma wum se ba bi nda yina chan school ka so bon publisher anku yere won no liga ko ye pagia we pama bo me muna kamna oh sorry Zainab kamna ka Zainab karate jeni ko bo ni yo chana ko ni classes ko chana ko bo classes na anso bon fo beshan ko ne ko ejima amin besha anso chana ayirla amman fini tir ban kamya le raka chana classes ma so saka na item nya idana aku bol man ayapa won sonya adam be sonya be man cha abanyar daba be man ba cha akondo yele bisha anso ma de ko to cha adashara atinya do kada uniform nyale be class school bisa dan sama la nakana so last bon football fon item nya idana ako blame ma when to advice na ge na so bima da ko horma kazina bla paint ta onyama kan lab yina so ti yara be yer shanga ayen nya changes abiago ne na la bin yara ngoka biginira I drop ya no ko drop ko na kan bi sina kasa bombo fina na to zan legina yes come on okay za final words aja amala cheko za final words aja no on attack ro ngo pun na go so aja man o chawa to ko si no we chan ya te ma final words o final words do ma Israel ma final words nyam ti si twon o yen ka to kuna ne te dibo ma ngone yelle ka to wat la mo yen ko do ben wa ga ta kala na twon o tla je confirm do aja ti da ya na prepare ben wa kana no katini yan double no what can it to be a double shout no it's okay jiba non yasem za and unfortunately te sahama anyala din champam so tukuto la continue dizon kulan zana chongo kapu ajia munan te table Mr. Dan de bento nye sa twena duma punu kat za afane dem bien zante yama ndi table ne nyungumbe samba ne anyala nguyan wum yasem kat ku yara de ma
de mal nan bɔ pam ne kama nyimpa akuldo karte gbane dolo zon ya hayi dan yilma di nan kala ma bien visa kala nyel zanti yi paba a jamir pun yala te gbaban ko ji an woten mbola ay ji durbo den to choka te bo paba ta pa hazo kar nan paba na dezo kulmi yala ka nan ani mo ba durbo mazo so ne zanchon o kapu hi bambe samba ne zasa ka yunda ka pensere jande ye subscribe titi YouTube channel ma and table Facebook and then TikTok the cheka sahel kamti ko baban kanya and pun yalan ye to ligamo ye to kadama man kan full strength ma banen ntma la liga o ma dezo dinya anyele me ka asugbale o ma liga changa den viel garango ni wonen tatapti o kware ben yara pamantu contacto on 024 214 1831 024 214 1831 I call man kan yala nguyan kana hala unang delivery aku call on to zang le pagana lolo kam ambi tian zang pabu te banana za duma no chetin ya vlimina ala fezantiti e kati ala kana te zang jimo te te bozanta ma ti bi rekare vela na on yuko pune tinyala ban labna te la zang programme te te bozanta assalamu alaikum wilumboni abu muaz abanga ba te yulu yanya yalo ko abanga ba ka yulu banya yalo